Then he opened their understanding that they might understand the scriptures. May God bless you. Amen. Ti chuan Pathian le khathu hriat nan an thin lung ati fing ta a. Pathian le khathu hriat nan kan thin lung ti fing thei tu chu Isua ani. Lalpan mal som se ro se. Amen.